Gosnell Evangelical Lutheran Church alongta Easter Sunday katalon pon. Lason si Jangmi po cheklo ni Pine Koi Arni Rongagora GR Church Amandulia long Easter Sunday mati Jisu ki thipen ki thora jai mek ke paman pon. Labang so jai mek along Pastor Omar Rong Parpensi Mai Cheripon. Trong kep rai si alangli thiri pen ki thur pu alun pen ajoksi mai pangcheng pon lo. Apithu Miss Mirmili terang pi pensi kang thil Bible lang pon lo. Lapen labang so Star Sunday ajai mek kapaman pon along Bible athepi ke en pon lake the resurrection mathiong deng ping ko der kep ang deng so isi pen sir kep an adun thu Mondeli Secretary Mr. Samuel terang alang dihin pensi aluhi ke doa naphan kachini pon lo. Lapen labang so jai mek kapaman pon along kang wai pontang speaker mate than bang pastor Rajan Singh nar alang dipen ajok sing jumesen alam arnamalam than ba jermi pon. Arnamalam than bet pen api than bang aphan aning ke doan pen give hai sitame chipi pon. Lapen thu labang so jai mek along Sunday school students lapen nimarli risoi jang anparta sar marathon pen ajok jumesen lang mesen hilun ke kan paklang pon. Lason si labang so jai mek kapaman pon along aluhiaman pen kachitong don laki lakhain korapli Deopani constituency ka parlo VDC chairperson Sangpi Ilis Teron pi Suresh Lekthe Basapi Teron pi Thomas Terang Biren Terang anparta penang an githe giding atum chitong dun pen arnama phan anong pethe dun pen mesen me et pen mai pajut pon. Deopani pen Welson Teron All India 24/7 News.